Herangke bitung atum pen school hem kahumri dam. Kardom pini nili LK News thanje bhang phisa mi monju mitron pi non bertang ton praju ponik tha Niphai sirke matijongar ni pherangke bitung atum chingrum si school hem kahumri pedopon bangso kahumri ponang kok athe penang ana school ke lockdown khuli dera phiseta lo than bang athe ke teacher atum sai chedam de det si assistant teacher aphan si pedam rong titi puhai hoi alam arjulong si ko ana hok mapu kachini jia phan humri ponlo Lapuson kahumri pon ahot penang an lo than bang atum akiduk akisung alam amukhata thanang pachini pon Alang litum pen nang ke pachini do na tengke mesen toilet a hem ka vejok osomar la pen than bang atum penang an kasisak chetok ponang dolo La pen lo than bang atum aphan BLO vaccination program along arpu ke patang pon ke chokche pusi pachini pon Athe alhai hui akam le klem rong lote osomar tum aphan koson si lo ke than thek po la pen lo le than pe minang ji polote alhai hui akaman lo than bang atum aphan Patang pon pede rason te me parji pusi Tarkong limjer LP school headmaster ahin pen chuning ri pen pachini don Athe ke non malom ke lole thek the te kana hok thep pik an la pen digital akai along dodun thek the ji sum pik khangjang ji pusi pachini pon Pinpor dame government school also maratum kupia posi private school also marpen kithek kicheprek dokok lo tangte Than bang atum aphan lo ke than asai pen akaprek asai pat claim rong pen apora teng pen lo ke than rong le ajoi ni lo pusi akoi pipon lason se bordeka emi high school along ta high school ke dolo seta gof ke deng de jok than bang abaino seta ke kom anpar ke school hem seta mi repairing ka vedet ajok office ang hap anta avipin lo lasi education ni em atum adim an langdam si prabjin pen kirap kepale jia phansi chuning report pipot ma lipute kacharli hemle mesen avete pirthe amuni ratum doctor engineer scientist ta man thek ji lasi aprangsi lo kacharli phansi rd pinangji anlote rong rup hemret kamatha hai hoita chelar thekpo pusi than pachini don School hemalong ki pipon ringwell mate langtuk hai hui ke dolo bonta alang tu galong lang ave la pen lang motor pipon seta hithi rui an pensi hengnu thailo pipon ma lepute contractor atum sai ke claim asai ke oi ong ajoi ni la pen ale aphan kiri rong ajok methang school au sumaratum lahai ale chu en ponlong le det lo lasi lason lipute do pen mute avedet si kemilo pusi thanang pachini don council kachari ke thek ding anparta education em arpu ke do atom school hem along humri dam asonte mesenji pusi chuning ripon ronga gora pen loren lekthe lutiki news karbeng long
กิตูนกิแดงเป็นโซดากันลงบอมแล้วก็โซดาแบงลงเล็กพี่น่ะก็ส้นๆนี่แหละให้แบงโซดาเป็นนางปีนี่นางปีเป็นนี่ Cikloyan kan lo long lagi. Nang litum kan lo. จิกเลยย้อนเป็นปุนรสเฮ็ดลงเนาะพาสเกสุรีนี่นางปีโลสุรีนี่นางปีเป็น NGO ปุนเป็นตุมันปีเดสุรีสิเวสิก็อันนตุนโลอันแกลาเดเป็นแกอันแกนอนแกมีติ้งอาจารย์โดโลกหัตติโดดำโลมีติ้งโดดำเป็นอันแกพารุพอแกนางบัดโลปุนรสก็ลงบอมโลเนาะ अच्छा ते दोन नाले तुम सरकार हैं पे नॉन अलबंग सो कार्बिंग लोग ऑटोनमस काउंसिल के जापान सीएम तुलंग रो हां फान नाले तुम एहन बेन पिलो का पचिनी जी बा के थांजी फानी हा Tuning ridun apa ke dia ram rong apa tuning ridun ke lalu nasila ini tum hati gedam kaputai thom lo dam tinggi dodam lasi ini tum hadak ke hang dam bangke pemelo jar ner ke pra pharot ro anak tinai pusi ada di mana lo hitamin no ani tamin ang kile So kan ang pigi busin aja cagon ma. to pusi cicak cicak tamin no an kene kile no no mat ke pun rosu si longbom la pun rosu nang tibom vitamin long le le son si Nante non la nang litum cikloyan kan na bainong lo ke long ik ilang ke. โซดาลงเลยพี่น่ะ so dak lom le pin lo cikloyan thom jong pini jong lo le long le Nante la bangso jok pe nang litum permanent lo ma. permanent pulo cái rèn rong hàng pi Na tum la dak pia kamik ne đã cái chỗ ở pia na thoran thân ni ran thani lo. ni ta ha cái chèn cái ni đi sopi mà ni đi sopi bang pinan được có mà cái là so đơn cái mà cái ni đi ăn đẻ lo mà non bang ni đi chor bang ni là sao bara bang chỉ voi rồi đó mà cái à hụt ta hụt cái ni đi cái à phô à về đẻ hụt ta được La bang thom nang ke pik bang ke la son lo je inut bang we te inut la puson nang po setame bang we pin po bang ke kandidat nang po. à hụt bên cái ni đi cái Tang te nang le tum ma phan la nang le tum ma phan pini la puson nang thek long lok ke la school pe nang le tum phan dress nang pi ke ma ane tun thom. Resi ke pining ke jola solok don kwa ma ke ahut pen ke usumar bang with that for tun te di ke Kali la ka ching thang a pi do mati ki tun dang pe pe. with that so lo chuning ke ni tun ching thang ik ve non ta du ni ke hem si du Athe la ke la ni to bai du ma sina roi pi lo ni tun ke hapu government me ke long le he ta ni to bai du si a he bai du sina roi kre lo do ante nal tum bang ko anu sumar dam phan am tun pi la. la so sumar bang nilita tera bang ke bai do ma ju je se ta la an tu na ni ke hisap es ni te ke tun ma Pini ke bang ko anu pharmacy tunik la na to. pini ke hala yar ki yu ki ba hisap dam de hala hapuna tu kelas ni bang thong ke ra hin ni puna tu bang kelas ni ben bang thong ke Yal ki yu ki tum phan an pi lo plo ma pini ke. lo la si hala tu phan ke akola inu pe 100 gram la ha ke the to pharman an deng vet po ke hala er ki to phan ke aku delek extra si lini li thomson son wan ko ke la er ki to phan ke sari kharo tin tu an ke la tum phan pasuti de padam rupo anu si la class 1 pen ha class 5 ke ni tu an Ante la ke dam tang a por hola lockdown school bon tip a por hotla o somar tum phan nang ke le sang do an ke la headmaster pen nang le tum la ke tun ke dang tum chi thak la ti po lam ko ana hok la. chỉ thấy là cái học nơi tụi chỉ than lòng đi nơi tụi cái sáng của mà lon đi chúng bây hết sạch hắn ta giữ tâm mình Tang te o somar dam phan da sang ron re pin pin polo te la so sang ko na si big la lo nang le tum ben than pachini ma.นี่ดิตรงนั้นเทคโนเดลโอสุมาร์พันตาปินิ่งแบงรอนนี่รอนรีนี่จุนิ่งแกนี่ตรงตารอนนึงลองเวกเลยนิ่งแบงมันแต่มันเนี่ยอังซองเป็นรอนหุ่ยกว่าออร์ดาร์วิเดเล็กกว่าจะมารอนวิเดบอลแสงแต่ผู้เอ็นอินาสิจุนหลับกันแล้วผู้นักถือแบงจะหุบฟิกมาถึงLabang so maya long Karbiang lo International Human Rights Ambassador atum chapatri piponsi Bokolia Ghat Higher Secondary School Pathua Klamalong Mai Bipon lo Labang so maya long Assam State Pen Kaprek State atum setami nang chitong dun renti Labang so maya long RD dojo dalam Chathan Chimun pon renti la pen Labang so International Human Rights
ambassador atum corruption aputhak kabe detji phan alang litum pen chesong ponji la pen non he jong mong district along kesuluk kesudak atumon langnu alama puthak setami alang litum penta kemesen pen kachingki kachethan dunji phan ningje pon labang so amai long kachetong dun Bokoliaghat Higher Secondary School Principal Apen International President Dr. Avinash D. Sakuni International Vice Principal Dr. Haraswar Saikia Sri N. Paul Kekon State General Secretary Nagaland Yansaromo Kekon State President Nagaland Karbi Anglong District President Bandana Hazarika Wari Karbi Anglong District Vice President Jiten Nanglari Public Relations Officer of Karbi Anglong District Pankaj Koch Advocate Guwahati Higher Court Kopi Kanto Medhi Lapen Assam Culture Lapen Rukasen College Karbi Student Union Body Penta Karbi Kanbarim Ridnong Chingdi Kekan Chepaklangdun Labang so mayalong ke thekiding atum bang pharo ke thom so se arpu atum chetong dunsi mesen pen mai pajut pon bolong komaji pen thengtom tokbi lutikimi news Karbi Anglong and President of Karbi Anglong District Assembly and distinguished officers and ladies and gentlemen here, आप सबको हमारा नमस्कार। हम लोग हिंदी জানিয়েছে আর এখানে প্রোগ্রাম মহাশয় আরো করে ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস এম্বাসেডর অর্গানাইজেশনের বিষয়ববীয় অনুরোধ আমাদের উপস্থিত হয়েছে সাংবাদিক সংস্থার বিষয়ববীয় মেনসিং রংহান ডাঙৰীয়াকো আমাদের উপস্থিত হয়েছে সাংবাদিক সংস্থার বিষয়ববীয় মেনসিং রংহান ডাঙৰীয়াকো Pinia Birta ke Lapuan se Kangton Poniklo laging bom tame LK News Karbi Anglong Kardom